Shalom. Nan Jesus hamotu kita hotu. Iha lokrai kidane ita tu kolia kona ba nai maromak nelia fuang. Mai besi dau kita tama ba rona nai maromak nelia fuan. Ba ita ne kultu umakain dane. Mai ita hamotu khusu nai maromak ne Espiritu Santo dirizi ita. Mai ita halo oração. Nai amene maromak. Ami fo obrigado agradece barak baita bot. Babuat hotu nebema kita bot. Harai kona mai ame iha ame yang moris lorong balorong. Nai maromak iha lorong hirak liuba. Tama mai iha oras idane. Ami sela falta buat ida tambah tabot na cuidado. Tabot na acompaña. Tambah tabot hamutuk na fating ame. Iha qualquer tempo oras saidade. Nune nai maromak iha fating idane mos. Oras ida nemos ami akarak rona itabot nelia fuan. Maroma kolia mai ami ida ba ida. Atu kompleta ami nemoris ida na fating ho itabot nelia fuan santo. Atu ami nemoris ida na fating tau esperança ba itabot. Tuir itabot. To ami nematan taka. Nunenai maromak ami hatene katak. Oras nida daun. Ia buat barak na bemak ami hasori ha mundu dane. Ami barak makalai dok. Tambah buka riku mundu ninian. Buka buat hotu nebe magba amene isin tahu idane. Mai bedala barak mos ami haluhan itabot iha amene moris larang. Mai be nai maromak maksai nain hun babuat sirane hotu. Hamutuk na fating ame. Korazeng na fating amene moris idane. Atu ame na fating hak basic ba itabot. Iha amene umakain ida-idak. Iha amene servisu. Iha fating na berit mak ame iha. Idane mak ame husu aman. Oras ni dadang akompanya aminya kultu idane. Balia fuan moris idane bemak ami rona. No ami aplika iha amine moris lorong balorong. Atu saya ihang espiritual na fatim ba ami. Iha aminya anrasik, aminya umalaran. Ba aminya familia, ba komunidade no nasaun igreja idane. Idane mak ami husu aman. Lalori naran seluk. Lori Jesus Kristus aminya maromak. Idane be ami adora. Amina fatim ba amang maromak ilaleha. Haleluya nai. Amin. Irmão Sira, maromak nelia fuan, baita iha lokrai kidane foti husi Jeremia, capítulo sanulu, verso ida to iha sanulu resingnen. Honya titlu maka maromak nebe moris ho fatuk ai lulik sira. Iha ne hau tradusi tuang, ho liang nebe mak bye-bye baita hotu atau comprende. Makane sanda daun tuir maine haulene tekstu rona mai maromak ni lia fuang nebe kolia ba imi hai povo Israel hanesang ne maromak ni lia fuan labele hatoman imi niaan banasaun sira labele hak fodak basinal oin ihalalehan maske nasaun hotu hak fodak nonak dedar tambah buat hotu nebe nasaun negosta no hakarak mak buat sira lavale adora fatuk ai nebe mak ema badayan matenek nain sira halo ho sira nya liman rasi ema sira hafuta ro osang mean mutin hameting ho pregu atu labele nakdoko fatuk ai sira ne hanesan amostra tambah sira labele kualia ema mak seifoti tambah sira labele lao labele tauk ba fatuk ai sira ne tambah sira lahalo buat diak rumah baita. Nune buat sirane hotu lasai hanesang maromak nai makbot narang nebe moring no ne forsa bot liu semak selatauk ba ita liurai na saung hotu tebes duni ba ita det mak ami hakruk tambah iha ema matenek barak iha na saung o mundu tomak iha liurai mundu hotu la iha ida makanesang ita bot fatuk aine buat beik ida sira sohanorin det husi ema matenek naing. Fatuk aine buat beik ida nebe makfolin la iha. Sira hafutar osa meang mutin husi rai tarsis no uvas sira lori mai hohena kor oin hanesan kor ungu nebe mak mfurak atu nene ba ema hotu horitau adora sai ilyas nai maromak ninian. Hanesan eduni mak imi hatete basira maromak nebe makalo lalehan horai sehalakon hotu mundu babuat hotu nebe mak sira halo husi lalehan ya okos idane nai makalo mundu horon ya forsa
Hodi hatur mundu honia matenek hafahe lalehan horai ba ihan fatin. Wan hira buat hotu rona nia lian mak buat hotu sainak doko. Nona nook nia hases hasai kalohan husirai hotu. Nia halo rai tarutu ho udan anin husin fatin. Ba ema hotu basic laiha hanoing ba buat siranebe mak nia halo. Matenek nain sira hafutar fatuk ai sesai moe laiha wan hira hatene buat sirane hotu sira sesai senti ang no folin laiha basirane moris. Fatuk ai sirane labela halo buat ida no laiha is atu moris. Buat sirane sesai la folin sehetan kastigu iha nai maromak nia futar oin. La oska nia mak 40 mai be maromak ida nebe mak 40 maromak ida nebe mai husi Jakob no nia mak sen halo buat hotu Israel mak sesai ni nian nai maromak naran los nia mak maromak ba buat hotu iha lalehan horai. Ida ne mak maromak ne lefuan nebe kolia ba ita iha lokrai ida ne ba itanya tekstu nebe mak ita foin rona husi kapitlu ida to iha sanulu resing nen irmão sira maka hodome sunan Jesus Kristus. Maromak maknaing hun ho abot babuat hotu iha mundu iha lalehan. Profeta Jeremia mak profeta ida nebe maromak hili maromak fihir maromak bolu wan hira nia iha inang nia kanotak o kabun laran. Maromak hili nia atu hatutan maromak nia lia fuan ba povu Israel. Tamba povu Israel mak povu ida nebe maromak hili sai povu ida nia renu. Maromak liberta ona sira sai usirai Egipto iha tempo naru. Maromak haturo na milagre buat barak basira. Hodi akompanya sira iha sirne moris tinan hat nulu nia larang. Nune duni nai maromak haruka profeta Jeremia atu hato maromak ne lia fuang ne tohe mundu ne rohan. Ba ema hotu ne be makakarak atu hatene nai maromak kunese nai maromak adora nai maromak diak liu adora mesak det nai maromak ida ne be mak ita lahare mai be ita senti ni nia tulung ni ajuda ni cuidado iha is ida ne be mak oras ne dadaung irman sira hohau selori to agora dadauk ne. Nune irmão sira maka hodome usinan Jesus Kristus. Iha ita ne moris lorong. Ita teme ona katak ema Kristaun. Mabeda la barak ita ne fuan tos. Ita hakarak hare la lais buat ne bemak ita bele hare homatan. Ita hakarak senti la lais buat ne bemak ita bele duni hare. Hakarak. Mabe ita la pasensi atu heim buat ne bemak nai maromak. Halo no foba ita. Nune ita hakarak halai iha moras, iha susar, iha itanya terus, iha itanya pergumulan saida det. Laos nai maromak mak nomor permeru ita buka. Mai beda la barak ita halai ba mata dok, ita halai ba lulik sira, ita halai ba fatuk ai sira. Hodi ita adora, hodi ita hafutar, hodi ita hatete katak ida nemak los ba ita. Mai belok rai kida ne maromak hanurin ba ita. Katak sirane hotu selakon sefolin la iha. Sirane hotu abang berua sehetan kastigu. Iha nai maromak ne futar oing. Ema matenek nain sira badayang ne bemak hafutar buat sirane hotu. Sirane abang berua sehatan iha nai maromak ne futar oing. Bahahalok sirane be sira halo. Tambah nai maromak rasi kualia. Ayah hori sirane be hautau iha mundu. Hodi halo uma mahon imi hela. Hodi tau ahi sunu imi han. Laos hodi foti imi hodi halo. Sai fali haune oin. Sai fali haune ilas. Hafutar ho buato oin. Hodi imi adora. Troka fali hau. Iha imi ne adora sang. Ida nemak haus hirus. Tambah maromak rasi kolia iha ukumfuan. Sanulu hanurin ba ita. Hadomi det one maromak. Ho one fuan one larang tomak. Ho one neon tomak. Tambah nai maromak mesak. Mak o adora. La iha maromak seluk hodi troka maromak ida nebe mak osarvi. Ida nemak irmão sira maka hodome Sinan Jesus Kristus.
Agora kedan ita rona maromak nelia fuan. Labele rona det, mai be aplika heita ne moris. Hatu tamba ema ne be se fuan tos. Hakilar na fatim ba ema ne be mak se lau hena kukun larang. Fosaim no vididadi dan ne be mak diak ba ema hotu. Par ema bele iha mudansa ho dibuka nai maromak ho di fiar ba nai maromak. Atu labele adora maromak sira ne be mak halo holiman. Labele adora ba statua sira. Labele ba adora buat nebe mak ita ema halo ho ita neliman. Tambah maromak rasik bandu. Nune irmão sira mak kau hado misionan Jesus Kristus. Ita tem que sair nesta profeta Jeremia. Atem berani kualia. Mas que buat nebe mak ladiak ema atu hatene. Mai be ita tem que kualia. Tambah idane laos ita ne ibung ita ne lian. Mai be idane maromak ne liafuan. Hanorim buat nebe los ba ema seluk. Atu banati tuir buat nebe mak ita hatene. Eduka ema atu lau tuir dalang nebe los. Ba buat nebe mak nai maromak hanoring. Atu nai maromak ne naran. Bele sai bot moring. No ema hotu nebe mak sidauk adora maromak. Bele adora nai maromak. Hosira ne fuang solok. Larang kontenti. Podi foti as nai maromak ne narang. Irmão sira makau hado misionan Jesus Kristus. Lia fuan idane kapas ba ita turona duni. Tambah idane tempo to ona para ita hodi aplika. Ba ita ne oan, ba ita ne família, ba ita ne vizinho, ba ita ne nação. Liliu ba ita ne igreja. Tambah idane maromak rasik makualia ba profeta Jeremia. Atu kualia ba povo Israel iha tempo neba. Mas be tempo ida agora da daukmos ita tem que kualia. Tambah idane maromak rasik bandu ba ema. Nune irmão sira agora da daun. Quando hetan susar moras botototo, labele hatete katak umalulik makbot, labele hatete katak matebian makbot, labele hatete katak matadok maknain, mai be hatete katak sirane hotu nai maromak ne milagre. Idane makita hotu rona helokraik idane, au fiar katak irmão sira, lia fuan idane laos hau makwalia, mai be nai maromak ne Espiritu Santo hamutuk na fating ita. Nai maromak na Espiritu Santo acompanha na fating ita. Atu ita matenek liutan. O di bele fahe nai maromak ne liafuan na ba ema hotu. Ne be mak sidauk hadomi nai maromak. Sidauk adora nai maromak. Hosira ne fuan larang tomak. Nai maromak hamutuk ita. Mai tetakan nai maromak ne liafuan. Ho ita orasang. Nai amene maromak. Ami rona no itabot ni liafuan helok raik idane. Liafuan dane furak tebes mai ami, fanun duni ami, atu hanuring ami, atu fosain duni itabot ni lia los ba ema hotu iha mundu idane nai. Nune nai maromak fa forsa mai ami. Nai maromak na fating hamutu ko ami. Atu ibun holian idane be ami kolia. Laos mai husi ami, mai be mai husi itabot nai. Nune nai maromak liafuan dane hawatang hasai, mai be liafuan dane fila na fating mahawatang. Atu koraze na fating hawatang ni moris larang tomak. Atu liafuan dane sai liafuan de be moris. Aplika ba amine umalaran, ba amine oan, ba amine família, ba amine comunidade, nação, ho igreja e rai Timor-Leste idane nai. Nune nai maromak hameting amine fiar, amine esperança na fating betabot. Atu nune amine fuan meting betabot. Atu laos umalulik mami adora, laos mate bian mami adora, laos mata dok mami adora. Mai be ami adora ba itabot mak maromak idane be mesak, maromak idane be ma fo is mai ami, fo moris mai ami, maromak idane be mak rohan like iha amine moris lorong balorong. Ami adora itabot, ami servi itabot. To amene matan taka iha mundu dane be makita bot ho mai ami. Idane mak ami hotu husu na maromak la lori naran seluk lori Jesus Kristus amene maromak ami fo obrigado ba amang maromak iha lalehan. Aleluia nai. Amen.